Have you guys enjoyed your day so far? Have you enjoyed your day so far, PORIRUA? Convince me. Alright. To close us off for the first half, we're going to finish off this first half with a bang, ladies and gentlemen. Do we have anyone here supporting Te KURA MAORI or PORIRUA? Just a short message, I like these guys, short and sweet. No mai e ngā tauira o te pua waitanga no te KURA MAORI o PORIRUA. Ha ha ha! Ladies and gentlemen, all the way from Te KURA MAORI o PORIRUA! Kia ora, he kaiako ahau no te KURA MAORI o PORIRUA, kai te kawe mai au i ngā tauira no te pua waitanga, te taha wharikura o te whatu nei kura. Pai marika nā whakawai, ina tainga tauira ki te kura, kōpua katoa te nākau, ko te mea nui kia tūnga ngā tauiri. Auno pōlua ko te mea nui, kia kōkatoa te nākau a tātou nei tamariki. Kia whai oranga, kia whai wāhi, kia tūrangati. Kia mau, kia manawa nui, he kura te kanaka.
te wana hoi mako, ka kura tia nei tātau, ko kore e rangi, ato mai para. Ngā tuaranga sira, ai ui, kami. Anai tātau, ngā atire